It is clear that there is those that we have been days seeing each other. And there are those that just have seen me now. And there are those at which we have known each other for many years. But for today, let us all be guests before God. And so let us all be guests just as if we have seen each other just today. The names which his parents named him is Melans Zeimana. He's an old man which has 8 children. He's got 2 grandchildren. And so knowing this truth, I've known this truth for 31 years. And so because they had given me another name when I came to visit here in Queensland, as a Catholic that became a Seventh-day Adventist. Uyu munsi rero iri jambo ndagira ngo mvuge muri make igituma hariho amazina atandukanye y'amadini. And so today the study which we are going to study today is the reason why there are so many names and different names of denominations. Aya madini mubona the denominations that you see today yatangijwe ari nk'inzira zijya mu ijuru. They started as if ways to go to heaven. Kuko Imana yatanguje itorero ryayo mu butayu igihe ryari riyobowe na Mose. And so because God started his own congregation in the wilderness with Moses. Ngo bari Abisirayeli. And so those were the Israelites. Bidatinze cyane mu myaka ibihumbi 4 gusa kuko ku Mana umunsi umwe ngo ari nk'imyaka igihumbi. And so not long after 4,000 years, Yesu avukira mu isi. Jesus Christ was born into this world. Asanga itorero ry'Abayuda rihari. And then he came seeing the denomination of the Jews. Ariko agiye gukorana naryo biranga. And so while he wanted to commune with them, it denied him. Nagira ngo mbibutse ko umunsi umwe yabwiririje mu rusengero baramusohokana ngo bajye kumuta mu kimanga bacukuye n'ibyondo. I want to tell you that one day when he tried to preach in their synagogues, they just wanted to throw him out of the cliff. Ikindi gihe nabwo batumye abasirikare bo kumufata ngo atanguye kwigisha ngo bumvavuga neza bagenda batamujyanye. And so another time where he wanted to preach, they sent unto him the guards. Hanyuma nyuma ye aza gushinga itorero ry'intumwa yitoranyiriza abarobyi b'igalilaya abari bashinga uwo murimo. And after that the apostolic church, so the church of the apostles was brought up. Bidatinze rero nibwo habaye kugwa ubugaturika buraduka bazana ibishushanyo mu rusengero n'ibindi byose mubona hirya no hino. And after that the apostolic church, the church of the apostles fell down, and then that's when the Catholic church rose from. Nagira ngo nsubire inyuma mu ncamake kuko nashatse kuvuga mu ncamake. We want to go in brief, so that just as I told you that we're going to go in brief. Torero rya Mose ryitwa irya Mose nyine. And so the congregation in the Israel congregation was called Moses' congregation. Hanyuma uwaje guhindura ibintu ni Yesu, abamukurikiye bitwa ba Kristo. And so the person that changed that was Christ himself, and those that follow him were called Christians. Kugeza uyu munsi rero tukaba turi abakristo. And so unto this day we are called Christians. Noneho and so umutwe w'ijambo ry'uyu munsi the topic or the title for today's study, ngiye gukomeza tureba ikintu kimwe cyogeye ku isi yose. We are going to study about what is important in this whole world. Hari ikintu kibabaje. There is something that is very sad. Nuko abantu bayobye inzira ijya mu ijuru. It is because many people have gone astray from the right way. Kandi bakayoba bibwira ko bakiri mu nzira. And they go astray thinking that they are in the right way. Ikintu kiryoshye cyane kiriko kiravugwa ahantu hose, nubwo waba ugenda mu modoka, nubwo waba uhuye n'inshuti yawe, uwo mukorana ku kazi, umunyeshuri, ni ikintu kirimo kiravugwa cyane ahantu tugeze hose, cyitwa ngo Christmas.
And so there is something that is very exciting that is being spoken about, whether it be in a car, with your friends, with your workmates, with anyone, and that thing is called Christmas. noneho uyu munsi tugiye kureba ikimenyetso nyakuri cy'uko turi abakristo, noneho turebe ibivugwa na Bibiliya ku ivuka rya Yesu ndetse n'uyu munsi mukuru abantu banezererewe cyane bita Christmas cyangwa Noheli. And so we are going to study about this topic about Christmas and see why these people, like the biblical foundation of these truths. Dore uko ivuka rya Yesu ryagenze tubisoma muri Matayo igice cya mbere duhereye ku murongo wa mbere gukomeza, havuga amasekuruza ya Yesu bikazagenda bikagera kuri Adamu umuhungu w'Imana. And so we see the first generation, the genealogy of Jesus Christ in Matthew chapter 1, showing all the genealogy of Jesus Christ from Adam. Ariko icyo tugendereye muri aka kanya gato, but what we want to see at this present time, no kureba kuko umunsi Yesu yavutseho urazwi. And so to see if is the birth of Jesus Christ, the day of when Jesus Christ was born, is it actually known? Igituma tukivuza uyu munsi, and so the reason why we say it today nuko isi yuzuye ubukristo, is because the whole world is filled with darkness. Kandi ubwo bukristo bukaba bwemera ibitandukanye. And that the whole world is filled with Christianity, about that. And those Christians, twemera ibitandukanye. We believe in different things. None nkatwe abategereje kuza kwa Kristo, and those Adventists today, hamwe yaza uyu munsi, if Jesus Christ was to come today, kandi ejo twiteguye ivuka ryiwe, and then tomorrow we are preparing for his birth, akabaje guhemba no guhana, and so he is coming to reward all those people. mu gihe abandi bavuga bati nagahinja tugiye kwakira umubyeyi bizera. But yet tomorrow is a day which the people are celebrating, saying we are celebrating the birth of a little baby. Niryo jambo tugiye kuganira kugira ngo ijambo ry'Imana riduhe ubusobanuro. And so we are going to study this word so that God's word may give us understanding. Mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo wa 26. We are going to look at Luke chapter 1 and starting from verse 26 to 38. Kandi nkunda gusangira n'abantu ijambo ry'Imana. And I love sharing God's word with other people. Luka igice cya mbere umurongo wa 26. Luke chapter 1 verse 26 to 38. Tubona amateka y'ivuka rya Yesu, marayika Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana yazanye ubutumwa, mbese hari ryari none Yesu yaba yaravutse ate ku itariki 25 z'ukwa 12. Nkuko benshi babyizera. We see here in the book of Luke chapter 1 how the angel came unto Mary and what happened. We're going to see what happened and is a date actually mentioned in the Bible. Bibiliya ivuga iki? Wahageze avuge amen kandi bishobotse ahaguruka asome. Those who have arrived there, can you please say amen, and if possible can we have a Kirundi speaking Bible to read? Amen. Yes. Uragize 3:8. Some mu izina rya Yesu. Gaburiyeli abwira Mariya yuko azobyara Yesu. Kandi mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara cy'i Galilaya cyitwa Nazareti. Umugumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo ngumi ni Mariya. Yinjira ahari aramubwira ati n'amahoro, ugira ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane n'iryo jambo yibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo. Marayika aramubwira ati ntatutinya Mariya kugira ubuntu n'Imana, ngo uzosama inda ubyara umuhungu kandi uzomwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira, ubwami bwiwe buzogira iherezo. Mariya abaza umumarayika ati ibyo bizobaho bite ko ntaramenya icyitwa umugabo? Marayika aramwishyura ati wewe yera azokuza ko ubushobozi bw'Imana yisumba byose uzogutera igitutu, nicyo gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Kandi ube Elizabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu utamakazi bwiwe witwa ingumba mu kwezi kwa gatandatu. Kwatajambo rivuye mu Mana ihubasha. Mariya aramubwira ati he umugurano w'umwami Imana
bimbe uko ijambo ryawe rivuzwe maze umumarayika ava ahari aragenda. Amen. Amen. Tubonye mu ncamake ko mu kwezi kwa gatandatu we see that in brief that in the 6th month, kandi uhereye kera kose Imana niyo yagennye yuko ibihe bibarwa nk'uko and from the beginning God is the one that had planned for all these to happen. ndagira ngo twigishe ubwenge. We want to open our minds. Mbese ababyeyi mukunda gutwita inda muzibyara zimaze amezi angahe? Those are the women that are able to conceive. How long does it take? How long? Bitwara igihe kingana iki? Nkuko mbyibuka nabwiye ko ndi umusaza ufite abantu 8 ntanda y'amezi 7 cyangwa 5 cyangwa 6 umugore wongeye yigeze abyara. And so just as I told you, I have 8 kids, and so I've never seen a child being born within 7 weeks or 8 weeks. 6 months. Oh, my bad. None Yesu yaba yaravutse atageze? And so was Jesus Christ born prematurely? Hari ahantu tubibona mu nkuru za Bibiliya? Is there anywhere that we see it in the Bible? Mbese iyo turimo turagenda twishima tujyana n'abantu mu minsi mikuru tujya kurya no kunywa ngo tugiye kurya ibya Christmas tuba tugiye. And so the question is aroused, if then when we go out there for partying and drinking and all these things, saying we're going to celebrate Christmas, what are we actually celebrating? Ngira ngo ni ikinyoma cyambaye ubusa. So I believe that is just a naked lie. Niba kuko yaravukiye igihe. And so if he was born on that day, nibura ari kuvuka mu kwa gatatu. And so it is more better if he was born in March, the 3rd month. Ngaho namwe nimugire imibare mu mbwire. Icyo ni kimwe. And so that is the first point. Noneho mu gitabo cya Luka igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza 20 ntabwo nkunda ko twasoma byadutwara akanya kanini ariko reka mvuge mu ncamake. And so we just in the book of Luke chapter 2 starting from verse 1, we're not going to read it but we're going to summarize. Yesu amaze gusamwa mu nda nk'uko Mariya yari amaze kwemera ngo ndi umugaragu cyangwa ndi umuja w'Imana ibyo uvuze Gaburiyeli bimbeko. And so after Mary conceived the birth of Jesus, the conceived Jesus, byatwaye igihe gihagije kugeza ubwo igihe cyo kuvuka kwa Yesu cyageze. She conceived Jesus until the day of his birth. Mbese byagenze gute? And so the question is what happened then? Duhereye nko ku murongo wa 8 havuze ngo starting from verse 8 it says ngo muri icyo gihugu harimo abungeri baragira intama mu gasozi ngo bagiye babona marayika w'umwami Imana abahagaze iruhande kugira ngo ikimenyetso cyo kuvuga kwa Yesu kiboneke ariko nta kwezi ndi kubona hano. And so here the Bible reveals to us when the shepherds were out with the sheep, and so as a sign for the birth of Jesus Christ, but we have not yet seen a month. Ku murongo w'icumi haravuga ngo arababwira ati mwitinya dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Verse 10 and 11 it says, "Fear not, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you born is this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." Ngo nabaki babwiwe ko Yesu yavutse. And so who was told that Jesus Christ was born? Nabaki babibwiwe. Who was told that Jesus Christ was born? N'abantu baragira amatungo mu ishyamba abafamu. There were shepherds, farmers. Ariko Yerusalemu hari urusengero n'abatambyi n'abandi bose ntibamenye. But in Jerusalem there were many priests and those that prayed there unto. Kuki batabimenye bafite ibyanditswe? Why is it that those people in Jerusalem and in the temples did not understand or did not receive that message? While knowing the message. Ubwo bako twaba dufite ibitabo imizingo y'ubuhanuzi Bibiliya tukaba Yesu agiye kuza tutabizi. And so isn't it scary that having the Bible and the spirit of prophecy, but yet Jesus Christ comes without us knowing? Tukaba turimo turazenguruka mu makinamico y'isi, playing around in comedy and joking around in the world. Ariko icyo si cyo ngendereye cyane. And so, but that's not what we are basing ourselves. None asaba abantu babwiwe n'iki ko Yesu yavutse ku itariki 25 bikaba bikwiye isi. And so
Were those people surely told that they were born? Jesus Christ was born on the 25th of December. mbese ninde wamenye imigambi y'Imana? Who is it that is able to know the wills of God? Mu gitabo kimwe cyitwa urugo rwa Kristo, In a book called Adventist Home, kivuga yuko ngo Imana itashimye gutangaza umunsi Yesu yavutseho. It says that God did not will to proclaim the day or the year which Jesus Christ was born. And so he says that if it was beneficial for us, he would have given it to us. And so we have a supporting verse in Romans chapter 11 and verse 33. If we are led by the Holy Spirit, let us look at that verse in Romans chapter 11 and verse 33. It is a question which we ask ourselves and which leads us to ask others. Haravuga ngo Abaroma 11:33 haravuga ngo mbega uburyo ubutunzi bw'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero, imigambi yayo ntishurika, inzira zayo ntizirondoreka. 34 ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture kandi byose ari we bikomokaho akabibeshaho, ari nawe tubikesha icyohero kibicya iteka ryose. Amen. Ninde azi iby'Imana itekera? Who is it that is able to understand and know what God is willing? Nukubera iki se abantu bagerageza guhishura imigambi Imana itabahishura? Why is it that people try to reveal things which God has not revealed to them? Ahandi mu gitabo cy'imigani havuga ngo, and so in the book of Proverbs it says, ngo ntukongere ku ijambo ry'Imana, do not add unto God's word, ngo kandi ntukagabanye kuri ryo, neither take away from it, kugira ngo Imana itagucyaho kuboneka kuri umunyabwenge, so that God would not rebuke you and show you to be a liar. Noneho hari amagambo aboneka mu gitabo gitoya cyane, sinzi ko aka gatabo mwese mukemera. And so there is this book which is holding in his hand. It is a book called Travelers. Turi ku rupapuro rwa 41 hari utugambo duke cyane. Nshaka ko twifashisha. Page 41. Yeah, hari utugambo duke cyane nshaka kuvuga. We want to just read some words. Hari impamvu abantu bari kwemera ibintu ariko bidafite ukuri n'igihamya muri Bibiliya. But there is a reason why people are believing things that are not written in the Bible. Muri iki gitabo bita ngo n'urugendo rwa mukristo, and this book called The Journey of a Christian, hari ingorane umukristo ahura nazo nubwo bavuze ngo ni mukristo ahubwo ni wowe cyangwa ni jewe uyu munsi. And so there are many things a Christian goes through it, even though it says of a Christian, the Christian is me and you today. Mu rugendo rw'uyu mugabo, in the journey of this man, no mu nzozi ze, and even his household, yabonye ibintu bikomeye ahurira mu nzira n'abagabo batandukanye. And so he saw a lot of trials and tribulations and even other people throughout his journey. Umwe yitwa Ndyarya. He met with them. Yarahuye nabo mu nzira. And so he met with other people. So he yahuye n'uwitwa Ndyarya. So he met. Okay. Yeah, he met with a man called hypocrite. Yahuye n'uwitwa Muswa. And so Muswa ni Okay. So and then he met with a man who was dumb. Yongera ahurira mu nzira yiwe n'uwitwa Ruhangara, nukuvuga umuntu atagira icyo atinya, atagira icyo yibanga. And so then he met with a man which was proud or prideful. Ndetse yahuye n'uwitwa Mihango y'idini. And then there was a man which he met who was founded in his tradition. The tradition of the church. And so when he saw them, he saw as if they were all sleeping in a tree. On the top of a tree. In the top of a tree. And so these men were sleeping in the tree leaves. And so those us who came from countries where we are born in bush areas,
biba hejuru mu biti. And there are animals which live in trees. Hari nk'ibyo bita ingagi, Ingagi, okay. gorilla, Gorilla, yes. hari ibyo bita impundu, nabyo ni ibintu bimeze nk'ingagi, monkey. Oh, monkey. Okay. Hari n'ibyo bita inkende, chimpanzee. Oh man, monkeys. Chimpanzee, Monkey. Hari Monkeys. ibyo bita chimpanzee, Monkeys. monkey and gorilla. Monkeys, gorillas, chimpanzee. And so all these things live in the trees. Ariko iyo kijya kuryama aho hantu, But if it was to sleep, if you were to sleep there, ntabwo kijya ku isonga. but it does not even, if it was to sleep there, it does not go all the way to the top. It goes in the middle of the tree, somewhere in the middle. Kuvunagura uduti, It tries to break off some leaves, ikagerageza kuhasasa and then it tries to lay kugira ngo it kibashe around, kuharyama. that it may make a bed. Kuko iyo umuntu asinziriye Because when a person sleeps there, ntabwo yifata. there's they don't hold themselves up. Abana bamwe iyo baryamye ku dutanda twabo And so when some children are sleeping on their beds, barakoroka bakitura they, hasi. they fall off the bed. Mukristo abonye abo bana, And so when the Christians saw these people, yabonye bameze nk'umuntu uryamye ku isonga ry'igiti hariya. seeing these people sleeping in the midst of a tree, the pinnacle of a tree, Ibi bishatse kutwigisha iki? what is it that this thing teaches? Tugeze ku iherezo ry'isi, We are in the time of the end. tutabaye maso twakoroka, If we are not careful, we are going to fall. kandi nitwakoroka ntabwo tuzongera kweguka. And so if we shall fall, we shall not rise up again. Ibyanditswe tubwira ngo iherezo rya byose riri bugufi. Because the Bible tells us that the end of all things are imminent. Reka icyo negendereye nuko yababajije ati bavandimwe nimubyuke mukanguke. And so this Komeza urugendo kuko umuryamye ni mukaga. And so this Christian told these people to wake up because we are in a time we're in a bad situation. Uzi umwe bise muswa uko yamubwiye. And so do you know what the dumb person told him? Yaritegereje. He looked around. Aramubwira ati jye mbona nta ngorane. And the dumb man told him, I see no reason to I see no problem. I see no problems. Uyu munsi niko bimeze iyo abantu tubabwiye ngo iherezo rya byose riri hafi barareba batari ko ntabwo tubona ukuntu isi yashe. And so this is the same way when we tell people that the end is near, they look around and they just say, oh, I don't see any problem though. Uwitwa Ndyarya, And the man who's called hypocrite, yaramubwiye ati ariko rero wowe sinzi icyo upfa n'ibyacu. and so he told him, I don't know why you care about anything about us. Maze undi yitwaga Ruhangara And the person which was based on tradition, yaramubwiye ati ikibindi cyose giteruka ku rugata rwacyo. those who the man that was proud, he said, Ikibindi inkono yose iterekwa ku ngata yayo. so what does that mean? Bishatse kuvuga ngo ndashaka kubisobanura. So the pot is placed on in its own place. Aravuga ati umuntu wese afite ikibanza cyiwe n'undi. And so in other words, he said that everyone has their own place to be. Ariko ijambo nagendereye kuvuga cyane. And so the main point which we want to Yageze kuri mihango y'idini. he came to the man based on tradition, the church tradition. Nawe arakanguka. And then he woke up as well. Kuko ikangura ry'ijambo ry'Imana iyo rije abantu bose barakanguka. And because whenever the word of God is preached, everyone is awake. Reka nsubire inyuma kuri bute. And so let us go back to the lazy man. Yaramubwiye ngo ibyo umbwiye ni byiza ariko buretse nsinzira kandi kanya gato. And so the lazy man told him, everything that you have told me is very nice, but let me just sleep a little bit, a little while. Reka nsinzira kandi kanya gato. Let me just sleep a little while. Ubwo asinziriye hehe? And he's sleeping where? In the top of the tree. trees. The top of the trees. Nta ngorane ziriho reka nsinzira kandi kanya gato aha hantu ndi nicyo kibanza cyanjye ariko Mukristo we yabona ko abantu bagiye gukoroka. And so he was sleeping there saying that let me just sleep for a little while, but yet the Christian saw that he was about to fall. Muhango y'idini we yaramushurije ngo And the person that was based on church traditions, yaramubwiye ati umuhango umenyerewe ukamara imyaka iruta igihumbi ntiwabura kwemerwa n'umucamanza utabera kuko Mukristo yaramubwiye ko natitondera amategeko y'ijuru atazabasha kurigeramo.
aravuga ati dufite imigenzo dukora kandi iramenyerewe imyaka myinshi, nuko noneho umucamanza nka Yesu ntiyabura kwemera uwo muhango. Bishatse kuvuga ngo abantu bariremesheje ngo Yesu naza ntazabura kwemera ko Christmas wari umunsi mukuru we w'ivuka, ariko ntaho yabivuze. Turabireba mu byanditswe. The traditions that which has been for thousands of years been followed, a judge with like Jesus Christ cannot reject it. Ubwo se ni ukuri? And so is that the truth? Reka noneho dukomeze turebe igihe cyarahishwe kubw'ubushake bw'Imana twabibonye, ndetse no muri Matayo 2:7 kugeza 12 naho havuga ko icyo gihe cyahishwe. And so we have seen that the day was not revealed to us in which Christ was born. Dusomye mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibintu byose. If we read in the book of Desires of Ages, reka turebe. Let us see. Uwifuzwa ibintu byose page 23 agace ka 2 na ka 3 na ahantu hato cyane. Desires of Ages, page 23, paragraph 2 and 3. Ngira ngo nk'abantu bafite iki cyongereza murasoba icyigisho cya 4. And so those who have the Desires of Ages in English, it is chapter 4. Yeah. Havuga ngo abamarayika baherekeje Yosefu na Mariya igihe bavaga I Nazareti aho bari basanzwe baba. It says the angels that led Mary and Joseph from where they used to live, mu murwa wa Dawidi, from the city of David. Iteka ryari ryashyizweho n'ingoma ya Roma ritegeka abantu bo mu moko yose kujya kwiyandikisha hari barura. There was a law which was given by the Romans to go to censor them. Yeah. Noneho bigejeje mu gicuku. And so when it came in the night, Yosefu na Mariya babura ikibanza mu maroje cyangwa mu macumbi. Joseph and Mary had no room in the lodges or in the guest houses. Ndagira ngo mwibuke ko yari intumbero y'Imana gutuma abantu batamenya igihe Yesu yavukiye naho yavukiye. I want to tell you that it was God's will in which people did not understand nor know when Jesus Christ was to be born or where he was born. Kuko ngo Mariya na Yosefu ntabwo bari bazwi nk'abantu bakomeye babatunze. Because Mary and Joseph were not known to be as important people or rich people. Nta nubwo bari bubashywe muri ubwo bwami. Neither were they people of great power or to be with great authority in that bari abanyamwuga ugayitse cyane ububaji. There were people with poverty and were despised upon. Bananiwe kandi babuze ubwugamo. And so without having any place to stay, bagenda inzira yose kandi ifunganye uhereye ku marembo y'umurwa kugeza ku iherezo ryawo iburasirazuba. And so they went from one place to another looking for a place to stay. Bashakashaka ahantu baruhukira kuko ijoro ryari rikuze. And so they kept looking for a place to stay because the night was getting long. Nta mwanya wari uhari. But there was no room. Ntaho gucumbika hari kuko abakire nibo bari bamaze kwa. There was no place to stay because all the rich men were there. Ku iherezo babona aho bikinga. And so at the end of all things, ahantu hasuzuguritse cyane ndetse ahantu h'ikiraro cy'amatungo. And so they saw a place which was despised, the lowest place you can find in a stable. Aho niho umwami w'abami yavukiye. And so that's where the King of Kings was born. Umwe turirimba. The one we sing to, we praise to. Umwe ugiye kuza. The one which is to come. Abantu ntacyo bari babiziho. No one knew of anything. Ariko ijuru ryo ryari ryuzuye umunezero. But the heavens were filled with great joy and gladness. Amatsiko menshi kandi atangaje azana ku isi ibiremwa byera biturutse mu ijuru. And so with great want there came messengers from heaven. Ijuru n'isi byose bimurikirwa no kuboneka kw'abo bamarayika. And so these messengers, these angels were lightened all the whole earth. Abamarayika benshi baraterana batendera ku misozi y'i Betelehemu muri icyo kibaya cy'amatungo. And a great multitude of angels were all gathered together on the mountain areas.
bari bategereje ikimenyetso kugira ngo bamenyeshe isi inkuru nziza. And so they were waiting for that sign so that they may give out the good news. Hari ijambo rikomeye ngiye kuvuga. There is a great word, an important word is about to Riravuze speak. ngo iyo abayobozi ba Isirayeli baza kuba indahemuka ku nshingano yabo, And so it says, if the leaders of the Jews were not to be backsliders, or if they were faithful, bari kugira amahirwe yo gufatanya n'abamamaza ivuka rya Yesu. they would have been part of those who should spread the birth of Jesus Christ. Ariko none dore bashyizwe ku ruhande. But yet they were put aside. Birababaje cyane. It is very sad. Noneho uyu munsi ni iki gituma abantu baziririza Noheli cyangwa Christmas? Then why is it that these days people celebrate this day, Christmas? Mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze page 153 ku gace ka mbere, In early writings, page 153 153, paragraph 1. ni agaparagrafu nyine ka mbere, haravuga ngo ivuka rye ntiryagize icyubahiro mu isi. And so it says his birth did not have any power in the earth. Ariko uyu munsi nimurebe ibyo bita ko ari ivuka rye ukuntu byubahwa ahantu But hose. today, let's look at what is being, which is called the birth of Jesus Christ, how big and how Yavukiye worldwide it mu is. kiraro cy'inka bamuryamisha mu kantu k'akato gatoya inka zinyweramo. It was he was born in the stable where filled with cows, and it was also he was born in a little manger. Nyamara icyubahiro cyinshi kiruta ibyubahiro by'abana b'abantu bose cyari iki. But yet all the glory which he should have received, that he was worthy to receive, was his. Umucyo n'icyubahiro bivuye mu ijuru byaherekeje ubuhamya bwabo. Umucyo n'icyubahiro bivuye mu ijuru. And so the glory and honor that coming from heaven byaje gutangaza ivuka ryiwe. came down and brought that message to the gospel, the good tidings. Inkuru nziza kuri twebwe The good news to us, ni kubw'urupfu rwiwe that because of his death, yaragiye kuzana amahoro, he came to bring peace, umunezero n'ubugingo buhoraho happiness and everlasting life ku muntu wazimiye. to those who were lost. Imana yahaye icyubahiro kuza k'umwana wayo. God gave glory to his coming child, Abamarayika baramuramya. and the angels protected him. Abamarayika b'Imana bunamiye umubatizo we. And the angels bowed down and worshipped on his baptism. Ariko nta mwana w'umuntu cyangwa umuyobozi n'umwe mu Bisirayeli wabihaye agaciro. But yet there was no person, no son of man, no person, no leader gave any authority or notice to that baptism. None se nk'Abadventiste uyu munsi duhagaze he ku bijyanye n'umubatizo cyangwa se n'ivuka rya Yesu? And so today we as Adventists, where do we stand about baptism and even the birth of Jesus Christ? Muri cya gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo, In the book Adventist Home, ahagana nko ku rupapuro rw'170, in page hari 170, utugambo dukeya nashoboye gukopinga. there is a little bit of some Turi words mu that Cyongereza, I kumbure muradushyira mu Kirundi. praise God that we're in English. Yeah. Iyi documentary ivuga ingingo kuri uyu munsi mukuru w'ivuka rya Yesu. This documentary speaks about this celebration of Christmas, or the The birth of question Jesus. is, ikibazo ni iki? Ikibazo niki, Do Seventh-day Adventists celebrate Christmas? Abadventiste barubaha au barahimbaza ntuze Christmas? The answer is quicker. Sorry? Yeah, soma hano. Yeah. Okay. The question is, the question is, do Seventh-day Adventists celebrate Christmas? It's a question. Is it true or not? Some? How about others? Some not. Why? Okay. Read again. Okay. Yeah. The Seventh-day Adventist, the answer is quicker, is The quick answer is Seventh-day Adventists do not celebrate Christmas. They do not celebrate any religions, holidays, or festivals.
The only time that Seventh-day Adventists set apart as holy is a weekly Sabbath, which occurs from Friday at sunset to Saturday at sunset. Yes. none Christmas yaje ite mu bategereje kuza kwa Yesu. But yet Christmas has already arrived in the Seventh-day Adventist Church. Bibiliya n'amateka yose atweretse ko ntawe uzi ivuka rya Yesu. The Bible and all documents have shown us that there's no proof of the birth of Jesus Christ being on Christmas, December 25th. byaba byaravuye he? But where does this thing or tradition come from? Hari amakuru dufite ya kera cyane. There are historic evidence that we have. Tuzafata kanya ko kwicara kugira ngo dusesengure kuko tuba dufite umwanya mutoya hano ku ruhimbi. Where we will study this topic later on in our studies because we have just a future. Because we have such a short time here, but let us speak in brief. Mu gitabo cy'itangiriro igice cya 10 n'icya 11 in the book of Genesis chapter 10 and 11 navuze ibice bibiri muzabyisomere. 10 and chapter 10 and chapter 11. Hari amateka y'umugabo bita Nimrod. There is a evidence of a man called Nimrod. Ngo yari umuhigi ukomeye imbere y'Imana. And this man was a great hunter. Ariko niwe watanguje gahunda yo kugomera Imana. But yet he was the first person that began to go against God, to rebel against God. Hari ibizira yakoze. There's wicked things that he did. Icyambere kizira yakoze. The first wicked thing that he did, ubwo se yari amaze gupfa. When he had died, his dad had died. When his father died, yakoze ikizira cyo gucyura nyina. Yacyuye nyina mugira umugore. And so he married his own mother when his father died. Sicyo kintu kibaho? Does this thing ever exist in the Bible? Abantu bajya bavuga ngo kuko ngo yari umuhigi ukomeye imbere y'Imana ngo n'umuntu mwiza. And so many people may think that he was when the Bible says he was a great hunter before God, that he may be a good person. Ariko uyu mubyeyi nawe, but yet his own parents, the parents, nawe ntago bwari bupanze. But the mothers were what? They were crazy. The mother wasn't right in the head. Kuko ntiyari kwemera icyo kizira. And so because the mother would not have accepted this thing. Noneho iyi minsi mikuru yose ipfuye y'abapagani ikomoka kuri Nimrod kuko nyuma y'urupfu rwe nyina yemeje ko ngo atapfa ahubwo yagiye mu zuba. And so all the tradition of the pagan traditions that we see, they come from Nimrod, because when even he died, the mother didn't say that he died, but he said he went to the sun. Ari naho havuye kuramya izuba. And so that's where sun worship came from. Kuko tuzabifatira kanya. And so because we are going to take the time to study this next time, turi ku kajambo kavuze ngo what is the origin of Christmas? We are on the subject where it says inkomoko ya Christmas. The origin of Christmas, yes. Reka tubasabe musome mu Cyongereza. Romania? Yeah. The Roman pagans first introduced the holiday of Saturnalia, a week-long period of lawlessness between December 17th to 25th. During this period, Roman courts were closed and Roman law dictated that no one could be punished for damaging property or injuring people during the week-long celebration. Aha, ntabwo nashatse ko tujya muri dipa cyane y'ibindi bintu, ariko tubanza tumva aka kantu ngo inkomoko ya Christmas ngo no mu bapagani bahehe Roma. And so we see here, we want to see here that the origin of Christmas is from the pagan Roman, because they would have a week-long celebration, kandi kuko bikomoka kuri Nimrod wa mukorashyano, and because it comes from the wicked man Nimrod from Genesis, kandi uyu nguyu Nimrod, and so even this man Nimrod niwe wagararije itegeko ry'Imana bwa mbere. Imana yavuze ati mwongere mwororoke mugwirize muyuzure. And so he was the first person that was the first person to rebel against God's commandments.
Imana yavuze ngo bagende bakwira isi yose. God says to go and multiply and fill the whole earth. Nimurodi abaye umutegetsi kuko ngo ariwe yiyimitse muri Bibiliya yavuze ngo ni kihabugabo. Because he was a person who placed himself as king or ruler. Aravugira ati oya ntaho tugomba kujya. And so he told the people, no, we don't want anything to happen. But come and I'll show you what we shall do. Nibwo bubatse umunara witwa Ibabeli. And so instead of multiplying, they started to build up the Tower of Babel. Bakoresheje ubwenge bwa kimuntu. And so using the human mind, baravuze bati Imana turazi ko itazabura kuturakarira ko twanze kujya ku cyo yadutegetse. And so they said that God would not be angry at us because we have not denied for what he had told us to do. And so let us build a great tower. And so if God tries to flood the earth once more, they thought to themselves that was the only judgment that God was able to do. That we may be able to ascend that tower and be protected from the floods. And see where God shall punish us from. And so that's where the word Babylon comes from. And so how did Babylon come along from? Is that when God came down and then changed their tongue, these languages. And so those who are able to do their research and the meaning of such, when you write the word Babylon, and so they'll give you the definition meaning confusion or the confusion. Yeah. Okay. And so this word confusion, when it comes about, umuntu arareba ati ibi byari kubaha ariko biraha ibi byari gukorwa gutya ariko bikozwe gutya kubera iki. And so someone would see like this should have been here but now it is here. It should have been done this way but it was being done that way. So why is it? And so when you're confused and you are not able to go anywhere and you can't decide which one to do and what not to do, and so in you personally there is something that comes out called confusion. And so this, and then you become confused on what you should do and what not to do, and people say to you that this man is being confused or crazy. And so this is the meaning of Babylon. And so the Christians these days, when you say that the Christians are becoming like Babylon, they said that it's impossible. But they pray. And so and then they have idols and go into pagan celebrations or rituals, meaning to commit fornication spiritually. But yet they say and profess that we are going to heaven. And so, but when people look at them, and so they ask themselves, are these the people which stand for the person which they claim to die on the cross for them? And yet that is why there are not many people that are being changed and transformed and come into the church today. Because our plans today, let us see where we are standing. Jeremiah chapter 6 and verse 16. Yes. Let us go quickly. Jeremiah chapter 6 and verse 16. ati muhagarare mu mayira mwitegereze mubaze inzira za kera inzira nziza iyo ariyo abariyo mujana maze muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu ariko bo baravuga bateka ntituyijana. Mwumvise? Have you heard? Mu Kirundi bavuze ngo muhagarare mu mayira, ariko Bibiliya mfite yanditse mu rurimi rw'abaturanyi mu Kinyarwanda hariya
igice cya 6:16 kumbura ufite icyongereza adufashe turebe mbese ni mu mayira cyangwa ni mu nzira. Hano jewe iyo mfite ivuze ngo uku ni kuwiteka agira ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo. Ikibabaje ariko barahakana bati oya ntabwo tuzayinyuramo. Abo bantu iyo banze kunyura mu nzira y'ibyanditswe baba batanze urujijo mu babareba. And so if these people do not want to go through the paths of truth or the Bible, they bring confusion to those who look at them. Mu gitabo cy'intambara ikomeye, in the great controversy, nko ku rupapuro rwa 493, in page 493, hari amagambo akomeye. There are great words, important words. Avuga ko iyo abantu baretse kugendera mu ijambo ry'Imana, it says that if those are to the people that reject God's word, God looks at them igatandukana nabo and then separates from them. Ngo niko byagendekeye abayuda. And so that's what happened in the time of the Jews. Ubwo bari biziritse ku mihango. Ubwo bari biziritse ku mihango. And so when they were standing on the traditions, Imana yatumye Yohana mwene Zakariya. And so God sent John umurimo wari kuvuga ivuka rya Yesu. Umurimo yari afite wari wo gutangaza ivuka rya Yesu. And so he was a forerunner to Jesus Christ. Ariko igihembo bamuhaye bamuciye umutwe ari muri gereza. But in the end they cut off his head for that testimony. Igihembo yahawe bamuciye umutwe. And so they cut off his head. His reward was to cut off his head. None uyu munsi numvise ubwo nabaza akabazo ka mbere ngo nukubera iki Christmas ni umunsi wabande none. And so today we keep asking why is it that people celebrate this day of Christmas? Mu byo twumvise ndagira ngo umuntu yigisha ubwenge ni bande batanguje Christmas, ni bande bakwiye kuyikomeza. And so we ask that you may open your minds and ask yourselves, who is it that started this day to day of Christmas? N'abakristo cyangwa n'abapagani? Is it Christians or pagans? None se umugenzo w'abapagani natwe ukwiye kuba wacu? And so if it is a pagan celebration, should it be also celebrated in the church? Mwavuze ngo bamwe ngo barabikora ngo abandi ntibabikora. And so you said that some do it, some do celebrate it and some don't. Ibi mbivuze kubera ko And so you said these things because, ndimo ndabwira abashiki banje n'abarumuna banje. And so I'm telling my brethren here. Kubera iki? Why? Yesu umunsi umwe Jesus Christ, one day Jesus yabwiye umugore wo mu Banyakanani told a Canaanite woman, ati ntabwo ibyo kurya by'abana nabijugunyira imbwa. Saying that the food for the children I should not give it unto dogs. Iyi ni inyigisho ku bantu bategereje kuza kwa Kristo. And so this is the message which is being preached to the Adventist people. None kuki bamwe muri twe bemera inyigisho za gipagani? Why is it then that some of us accept the teachings of pagans? Twemere kujyana nabo? That should we allow to go with them? Nubwo babiduhatira, even though they may force it upon us, nubwo babiduhendahendera, even though they may try and provoke us or influence us to do it. None ibirindo ni ntambwe dukwiye guhagararamo nk'abadventiste bategereje kuza kwa Kristo ni iyi. And so as Adventists, in which way or where should we stand in what truth? Nukugaruka ku rufatiro. It is to go back into the truth. Yeremiya yavuze ngo nimubariritse inzira za ryari? And so Jeremiah said to ask for. And so even to ask for when you shall ask for ways, not just to know and leave it there, because there are many ways these days. And all these ways say that they lead to heaven. And so in the days of a pope named Soter, yavuze amagambo akomeye nibuka abiri. And so he said great words which are saying this. Yavuze ngo inzira zose iyo ziva zikagera zigera I Roma. And so he said a great word says saying all roads leads to Rome. Maze kugira ngo bihe ububasha busumba ubw'abandi. And so kugira ngo bihe ububasha busumba ubw'abandi. So that they may give the great power greater than anyone else. Arongera aravuga ati nta kintu na kimwe cyakorwa ngo kibi kera kidakozwe n'umusaseredoti. And so they say that
that there is nothing that should be done or which is holy unless it be touched by a celibate man. Nk'imibatizo, gusangira kwera, such as baptism, such as communion, such as weddings. And so unless it be touched by a celibate man or a priest, is not holy. Is it the truth? There is nowhere in the Bible where it says Kristo wese cyangwa mwene data wundi wajyana n'umugenzo uwo ari wo wose udahamanya n'ibi bivuga ngo niko Uwiteka avuze. And so you, O Christian, that says that may go and be led by anything that is pagan without the thus saith the Lord, it is like that person which sleeps on top of the tree. And any time he is able to fall down. Noneho igihe turimo turayigereza ku gace kacu gaheruka. And so we are narinziza akantu kamwe gakomeye. I was I nearly forgot muri amagambo uyu mwene data yasomye mu Cyongereza, and the words which we read earlier, mu by'ukuri abantu barayobye ariko ntago babizi. Truly many people have gone astray, but yet they do not. Muzi ko hano wavuze ngo the Roman paganism first introduced the holiday of Saturnalia, a week-long period of lawlessness. Bavuze ngo mu bapagani b'Iroma bo icyo bagerageje gusobanura ku bw'iminsi mikuru miremire nuko hagombaga kuba ubwigenge bisunze ikigirwamana cyabo bita Saturnalia, ni ikigirwamana bari bafite, ari nacyo cyavuyeho izina bise umubumbe umwe mu mibumbe izerera mu kirere bita Saturne. Noneho bari bavuze aya magambo ngo urukiko rukuru rwabo bo bavuze ko uwo munsi wajyaga gutangira ku 17 z'ukwezi kwa 12 ukazarangira kuri 25 kuko ngo ari bwizuba ryaba ryapfuye rikongera rikavuka. Noneho byagenze gute? Ikintu gikomeye cyane ngo kandi muri cyo during this period, muri iki gihe urukiko rw'Abaroma rwari rwavuze ko ahantu hose imirimo ihagarara barakingaga, amategeko akaba atakirimo arakoreshwa cyangwa ngo yubahirizwe, ndetse nubwo hakora ibintu by'ubugizi bwa nabi cyangwa guhohotera abantu. Hano bavuze ngo Roman court were closed and the Roman law dictated that no one could be punished for damaging property or injuring people during. Nukuvuga byari byemewe ko ushobora gusenya inzu y'umuntu ugakoramo ibyo ushaka, ushobora gukubita wenda ukanabica, kuko icyo gihe cya Christmas nta mategeko hari yo kuguhana. Mbese ni igihe cyiza? Ni igihe cyiza? ngira ngo ahangaha ntago twavuze byose kuko dufite umwanya muto muri aka kanya. And so we have not said all things because we have such a short time. Noneho hano havuze ngo twabonye kuri ka gatabo k'ingenzi ngo umugenzo ngo wenda ngo maze ngo imyaka ibihumbi ngo umucamanza utabera ntiyabura kubahiriza, ariko mu byanditswe mu gitondo numvise ngo byose byarumviswe ngo nukubaha Imana kandi witondera iki amategeko. Mbese haba hari igihe amategeko atubahirizwa maze Imana ikicecekera? Nta na kimwe, kuko byose byagize gute byarumviswe. So just as we heard in the book The Journey of a Christian, the one with the tradition says that traditions have been followed for thousands of years. Even Jesus Christ could not reject them. And so in the morning we've heard that all things have been heard, but the conclusion of all things is to keep God's commandments. And so is it possible that there is ever God, when we don't keep God's commandments, that God is quiet from what we do? Reka ngusabe wongere gusome n'utu duheruka utu tugambo turi aha ngaha. Good. Origin of Christmas tree. Abafite n'igiti bagendana ngo cya Christmas
ntabwo twagenda tutakibonye kuko rimwe na rimwe abana baraduhinduka bakadusarana ngo natwe dukeneye igiti cya Christmas ngo ku ishuri barabifite ngo ni impano baduhaye n'ibindi nawe ukakira ngo ko ari icy'umwana ngo reka nyubahirize ariko winjije ikigirwamana nubwo ari gito. Let's go. So the origin of Christmas tree, the Christmas tree. Just as early Christmas was recruited by Roman pagans by associating Christmas with the Saturnalia, so too the pagan had long worshipped trees in the forest, or brought them into their homes and decorated them, and this observance was adopted and painted with a Christian veneer by the church. So can we hear see how it came in the church? Abapagani biroma bari bafite ibiti basenga rimwe na rimwe babisanga iyo biri mwisha. And so these pagans had they worshiped trees, and even in the forest they will chop down the trees and then take it home and decorate it. Ariko se Uwiteka avuga iki? But what does the Lord say in his word? Kuki byakozwe byari by'abapagani none bikazanwa mu itorero? Why is it that the things which was done by pagans brought into the church? Abantu bakaba babyubahiriza ndetse bakabisenga. And those and people to revere them and even to worship it. Yesaya igice cya 10 umurongo w'10 kugeza umurongo wa 13. Let us go to Isaiah chapter 1 verse 10 to verse 13. Icyo Uwiteka avuze aravuze ngo soma mwihuta uhageze ahita soma kugeza 13. Nimumve ijambo ry'Uhoraho mwebwe abaganza isodomu, mutegera amatwi ibyagezwe by'Imana yacu mw'abantu b'i Gomora. Ibimazi byanyu by'isinzi bimariki nikora habaza ati mpazi ibyo bimazi byoshejwe n'amasuguru y'intama n'ibinure by'ibitungwa bibyibushe, kandi simpimbarwa n'amaraso y'amashuri n'ay'inyaga z'intama n'ay'amasuguru y'impene. Iyo mujya kumushengerera ninde aba yaba bariye gupfa kunkandagirira mu rugo, ntimukongere kumushikanira amakikanwa atagira ikimazi, imibavu n'igisesema kuri jewe, imboneko z'amezi n'amasabato no gukoranya ibikorane, reka sinshobora kwihanganira amakoraniro y'agahebuza avanze n'ibigabitanyo. Amakoraniro y'agahebuza mbese araba? Can you read in English? Yeah. Iri somo ririsobanuye mu ryumve Uwiteka arababaye cyane. Isaiah chapter 1 verse 10 to 13, it says, "Hear the word of the Lord, ye rulers of Sodom, give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah. To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me, saith the Lord? I am full of the burnt offerings of rams and the fat-fed beasts, and I delight not in the blood of bullocks or of lambs or of the goats. When ye come to appear before me, who hath required this at your hand to tread my courts? Bring no more vain oblations, incense and an abomination unto me. The new moons and the Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with you. It is iniquity, even the solemn meeting." Ijambo rikomeye hano muraryumvise? Ijambo rikomeye turisubiremo ku murongo wa 13. The most important word we want to read on verse 13. Yesaya rimwe hariya tuhegera ku murongo wa 13, reka tuharebe neza maze twigisha ubwenge. Ibyo abantu barimo barakora, impano za Christmas, ibiterane, amaturo, ibintu byose Imana bavuga ko ari yo babizaniye, ivuze ko igenje gute? Kukitabishaka se? N'indirimbo ntizishaka, n'amaturo ntiyashaka, kubera iki? Ku murongo wa 13. Let us read verse 13. Nimukongere kuntura amaturo atagira umumaro, imibavu n'ikizira kuri iki, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Ngo iki? Ibyaha bivanze no guterana kwera bigenze gute? Bivanweho, nibwo Imana ishobora kongera kutwemera gusa.
niba atari ibyo ntibishoboka. Verse 13 says, "Bring no more vain oblations, incense in abomination unto me. The new moons and Sabbath, the calling of assemblies, I cannot away with it. It is iniquity. Even the solemn meeting." Umurongo wa gatandatu w'igice cya kabiri hano muri Yesaya. Let us read Isaiah chapter 2 and verse 6. Haravuze ngo ubwoko bwawe nibwo nzu ya Yakobo. It says that therefore thou hast forsaken thy people, O house of Jacob, wawurekeshejwe nuko buzuye imigenzo ivuye iburasirazuba, because they be replenished from the east and from the soothsayers, bakaraguza nk'abafilisitiya, and soothsayers like the Philistines, kandi bakifatanya n'abanyamahanga, and they please themselves in the children of strangers. Mbese Imana ishobora kureka ubwoko bwayo? Ni Yesaya 2:6. Imana ibasha kureka abantu bayo. And so God leaves their children. Hari impamvu Imana ireka abantu bayo. There is a reason why God leaves his children. Ndagira ngo mbakangurire kutaryama mu mutekano upfuye bavandimwe. Because I want to encourage you, brethren, that you may not sleep in this solemn assembly. Wowe kwibwira ngo dufite umutekano n'amahoro ku Mana muri Yesu, kandi uguterana kwera n'ibyaha bivanga. Do not tell yourself that we are safe in Jesus Christ whilst there is iniquity and righteousness mixed therein. Igihe cyarageze Imana ireka ubwo bwoko bw'Abisirayeli. The time came when God himself rejected the Israelites. Kandi igihe cyarageze Imana ireka n'aba badivantiste bivanga n'imigenzo yabo. And the time came when God has rejected the Seventh-day Adventist people. Kubera iki? Why? Buzuye imigenzo ituruka hehe? Because they accept the traditions coming from where? Mbese Christmas yaturutse uko tubibonye? And where have we seen that Christmas comes from? Paga? It comes from paganism. None se niba uwo mugenzo ari upagani ukaburi no mu itorero Imana irawemera? And so if it is a pagan tradition and it is in the church, does God accept these things? Icya kabiri, Easter yavuye he? Where does Easter come from? That's the second point. East iva he? Where Easter? Is it paganism? That's tradition. Easter, yeah. Where does Easter come from? It is a pagan tradition. Mbese nabyo nkatwe nk'abadivantiste bene wacu barabiziririza. And so even these things, and even these things every year, even the church celebrates these. But if you go in the books in the Bible, baravuga ngo hoya ngo ibi ntabwo tubiziririza ngo umunsi dufite n'isabato gusa niko twasomye kare. If you go and do your research, they tell Adventists in their own books and writings, they say that we do not celebrate Christmas or Easter and all these things. Ariko wajya kumva ngo tujye gutegura indirimbo za Christmas. But yet then you find out in reality, let's go practice Christmas songs. Ndetse winjira mu mazamwe ya bene data ugasanga harimo ibiti bya Christmas. And so if you enter into their classrooms, you see the Christmas Ijambo ry'Imana rivuze ngo. And the word of God tells us that ngo ubwoko bwawe ari bo nzu yande. And so ya Yakobo, ubwoko bwawe ari bwo nzu ya Yakobo. And so your people, which is the house of Jacob. Waburekeshejwe nuko buzuye imigenzo ivuye hehe? Because you were rejected because you accepted strangers in your people. imigenzo bakuye hehe? Because they accepted traditions from the strangers or Gentiles. None uyu munsi ni imigenzo yavuye mu bapagani birobo. And so in those times it was traditions that came from the east, but today it's coming from the Romans. Yeah, Yeremiya. Kwihote muri Yeremiya 10. Let us go into the book of Jeremiah chapter 10. Ndagira ngo nibaguha icyo giti cya Christmas uzababwira uti nimwihangane ntabwo ngikunda nta nubwo nkemera. And so if a person would give you this Christmas tree, just tell them no mwene data ahita asoma Yeremiya 10 umurongo wa mbere. Yeah. Haravuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka ababwira wanzu ya Isirayeli we nimwumve ijambo ry'Uwiteka ababwira mw'abadventiste mwe. It says hear you the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel. Uku niko Uwiteka avuga ati this thus saith the Lord, ntimukigane imigenzo y'abanyamahanga. Learn not the way of the heathen. Ntimukagire gute? Nitukigane imigenzo y'iki? Learn not of the way of the heathen. Niko Uwiteka agize gute? And that's what the Lord says. Birashoboka ko byumvikanye buriya? Byumvikanye? Is it clear? Ngo ntimukagire gute? Nitukigane imigenzo y'abanyamahanga.
we should not learn the ways of the heathens. agatekerezo kagufi umunsi umwe Petero na Yohana barimo kubwiriza ubutumwa i Yerusalemu. And so something to think about one point. Peter and John were out speaking the gospel in Jerusalem. babwiriza ubutumwa bakiza n'ikirema. They were preaching and preaching and preaching. bakiza n'ikimuga. And then healed even a paralyzed person. mazeho kugira ngo binezeze abayobozi. And so to please those who are watching, instead of pleasing the leaders, abarida ntabwo banejejwe nabyo. The leaders were not happy with the things which Peter and John did. ahubwo barabafata barabakubita. And so they took Peter and John and they scourged them. babaraza muri gereza. And they spent the night in jail. mu gitondo batuhereye none ngo barabatonagura imbere y'abantu. And so they said to them in the morning, starting from today, bati ibi mwakora ntimukabyongere. do not do this again. ibi mukora ntimukabyongere. These things that you do not do it again. mbese byari bibi? And so was it bad what they did? ariko nkunda igisubizo bashubije. But yet I love what they said. niba mubona ko ari byiza kumvira Imana kuruta iki? And so it says, if it is good unto you to, ntidushobora kureka kwamamaza ibyo twabonye birakomeye. it is impossible for us to leave the things that we have Yesu seen. twabanye. The Jesus Christ which Yesu we were twasangira. with. The Jesus that we shared Yesu lunch with. twakorakoye. The Jesus that we touched. Yesu mwabambye. The Jesus which was with you. yarazutse. He resurrected. He rose kandi again. izina rye And his name now, niryo rikijije uyu muntu. it is the name which healed this paralytic. And we cannot stop preaching. kuko bavuga iki? Because they preach what? ariko ibyanditse bivuze ku murongo wa 2 muri Yeremiya ngo ntimuki. But the Bible says in the book of Jeremiah chapter 2 saying not to learn the ways of the heathens. tugiye ku murongo wa 4 haravuga ngo verse 4. oya reka dusome wa 3 n'uwa 4. imigenzo yabo nubusa kuko umuntu aca igiti cyo mu ishyamba ari wo murimo w'amaboko y'umubaji akoresheje intorezo. For the custom of the people, verse 3, for the custom of the people are vain, for one cutteth a tree out of the forest, the workmanship of his hands, and the workman with the axe. babirimbisha ifeza n'izahabu bagateraho imisumari bakayishimangira n'inyundo kugira ngo bitajegajega. They deck it with silver, verse 4, they deck it with silver and with gold, they fasten it with nails and with hammers, that it may not move. umurongo wa 5 ngo bimeze nk'igiti cy'umukindo kigororotse ntibivuga. Verse 5 it says they are upright as the palm tree but speak not, they must need to be born. bigomba guterurwa kuko bitabasha kwigenza. They must be born because they cannot go. ntimukabitinye kuko ntacyo bibasha gutwara ari kibi cyangwa cyiza. Be not afraid of them, for they cannot do evil, neither also is it in them to do good. nubwo mwabitsinda rito ritubahiriza ibyo bintu ntimukitinye kuko ntacyo bibasha kubatwara. And so the Bible tells us, be not afraid of them, for they can do no evil, neither is there good in them for them mbese to do nibyo kuri good. koko cya giti cya Christmas hari cyo cyagutwara? Is it truth that that tree of the Christmas tree, is there anything that it can do for you? sibwo bwanditse muri Yeremiya 10 kubera ko Christmas si ya nona nababwiye ko yaturutse kwa Nimurodi no mu gihe cya Yeremiya ibyo bintu byari bihari ariko ari ibipagani. And so is it not the truth that the way they decorate this tree is the same way they decorate it in the Bible as it is mentioned? For everything comes from the man Nimrod, as we read in Genesis. ngira ngo mujya mubibona hariho utuntu twa gold n'ibindi. And so I know that you guys can see the things on Christmas trees such as gold, tinsel, and all things. And so can you not see the things that which we have read here is the same thing, exact thing that we see out on the streets? ngicyo icyo abantu bishimira ejo aho bukera kuri 25. And so this is what people celebrate on this day, on the 25th of December. menshi yuzuye ibyo bintu. And so many homes are filled with these things. amasoko yose biruzuye.
All the shopping centers are filled with these things. intero ku bagabo n'abagore abakecuru n'abakobwa umuntu wese muhuye atera hejuru ngo Merry Christmas. Each and every person out in the streets, and they'll go out, whether it be old, young, and women, and all these people, they go out on the streets and they say Merry Christmas. ariko nagira ngo mbabaze kandi kabazo gato mbere ko dusoza. But I want to ask you one question before we close. Mbese Yesu ko yaje ntibamwemere? If Jesus Christ came and they did not accept him, ndetse bagashaka kumujugunya mu manga kabacika umunsi umwe, and even to the point where they wanted to throw him off a cliff, bagashaka kumutera amabuye nk'uko tubibona muri Yohana igice cya 8, and even tried to stone him, as we see in the book of John chapter 8, akarangiza umurimo we bamubambye ku giti, and finishes his ministry and was crucified on the cross. burya baramukunda iyo barimo barizihiza ngo ivuka rye rya And Christmas. so is it possible that they love this man when they celebrate Christmas? twakagombye kugira umutima umenetse ubabaye. And so we should have a sorrowful heart. ntabwo ari umwanya wo kubyina. It is not a time for celebration. mbese and ninde fun. wabibabwiye? Who is it that told you these things? ninde wabibabwiye? Who is it that told you these things? ninde wababwiye ngo icyo giti kijye gishyirwa hariya kimwitirirwa? And so who is it that told you these things, that the Christmas trees should be placed there and say that it niba is bitabonetse mu Jesus? ijambo ry'Imana If it is not seen in God's word, ni ikinyoma. it is a lie. ngo ababyizera bazahwana nabyo. And all those things, and those people who believe such things n'ubyiringira shall die wese. with zaburi it. 115 dusoma umurongo wa 5 kugeza wa 7. Let us read Psalms chapter 105, and 15 115, and starting from verse 4 to 7. verse 4 to 7. ngo ibishushanyo babandi basenga ni ifeza n'izahabu, bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoki ntibikorekora, bifite ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. umurongo wa 8 ngo ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira wese. It says, their idols are silver and gold, the workmen are the work of men's hand. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throats. They that make them are like unto them. So is everyone that trusteth in them. nuko rero abakorera ibigirwamana arababikora n'ababyiringira ngo bahwanana. And so those who make idols and those that worship and revere them are just like those idols themselves. turi hano kugira ngo dutangaze ukuri nk'uko kuri mu byanditswe. And so we are here to preach the message as it is written in the Bible, the truth as it is written in the Word of God. Yesaya 8 umurongo wa 20. And so Isaiah, in the book of Isaiah chapter 8 and verse 20, havuga ngo abavuga ibidahwanye n'iri jambo bibera mu bwira budacya. and so it says those that speak not of this and according to this word is because they have no light in them. ariko ntabwo dushaka kuvuga ibizira gusa, reka turebe ibyo Yesu yadusigiye tugomba gukora. And so we don't want to look at just what we are not meant to do, but let us look at the promises which God, Christ has given us. amasomo makeya gusa. Just some few verses. irya mbere riboneka muri Yohana igice cya 13 ku murongo wa 12. hari inzibutso Yesu yaduhaye tugomba kubahiriza. The first one is John chapter 13 and verse 12 to 17. reka dusome mwene data Yosefu asoma aho ngaho, hanyuma Alex nawe dusomere mu Baheburayo 11:2-3-5. John chapter 13 verse 12 to 17 and Hebrews chapter 11 verse 23 to 25. 13 umurongo wa 12 kugeza 17. hari ibyo Yesu yatubwiye tugomba kubaha. Amen. nuko ahejeje kuwoza ibirenge yabikutamana wiwe yongera kwicara arababaza ati mbega muramenye icyo mbagiriye munyita mwigisha na shobuja kandi mubivugako kuko ariko mbizi. nuko rero ko jewe mbogeje ibirenge ndi shobuja n'umwigisha namwe mukwiye kozanya ibirenge kuko bahari akarorero kugira ngo kuko jewe mbagiriye abariko namwe mugira
ni ukuri n'ukuri ndababwire umushumba ntaruta shebuja kandi n'intumwa ntituwayitumye nimwamenye ibyo muzoba muhiriwe nimwabikora. amen. ni ukuvuga ibi mwene data asomye nitwabimenya tuzaba duhiriwe nitwabikora. And so the Bible tells us that if we should know these things and do them, that it shall be a blessing unto us. mubwire abakristo, Tell all Christians, those who are around you, saying that there is something which Jesus Christ had said to follow these things, and that you shall be blessed if you shall follow them. And so that's how the apostolic church was like. ngo bagasangira ibyera ngo maze nimuhiri wabo ngo bakamanyagura umutsima aricyo cya kibuso cy'umubiri wande wa Kristo ngo kandi bakarya bose bagize gute banezerewe ngo atakarohe kari hehe mu mutima ndetse ngo umuntu wese akabona ko mugenzi wa muruta maze ibyo byiza nibyo byatuma ko ingorano bahawe ariko uhoraho yabongerera abakizwa uko bukeye nuko bwije. And so just as niyo ntambuko ya mbere ya kabiri Alex twavuze abakorinto ba mbere 11:23. 1 Corinthians chapter 11 and verse 23 to 25. Yeah. Abikorino ba mbere 2:11 Yeah. 2:3 haravuga ngo Paulo abibutsa uko Yesu yatanguje ingaburo yera kuko icyo nahawe n'umwami wacu aricyo nabashikirije icyo nahawe nanjye nicyo mbahaye uyu munsi. yuko umwami Yesu mu ijoro yakuzwemo yabiriye umutsima akawushimira Imana akawumanyagura akavuga ati uyu n'umubiri wanje uwatangiwe murahora mubwira mutya kugira ngo kibe icyibutso cyanjye. ngo murahora mugira mutya ngo bigende gute kibe icyibutso cyiwe n'igikombe akigenza atyo bahejeje kurya arababwira ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye murahora mubwira mutya uko muzonywako kugira ngo kibe icyibutso cyanjye. uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri icyo gikombe muba mumenyekanishije urupfu rw'umwami wacu kugeza ahazozira. Amen. Amen. ngira ngo bigaragaye yuko Yesu atigeze avuga ko bazakora anniversary y'ivuka. And so it is clear that Jesus Christ never said that they should do his anniversary ahubwo of avuze ko his tugomba birth. kwamamaza urupfu n'izuka. But yet we should always preach about his death and his resurrection. none ibirindiro byacu bikwiye kubibihe no kujyana n'imigenzo imaze imyaka igihumbi cyangwa no kujyana n'ibyanditswe bye. And so what should our priorities be? To follow the Bible or to follow the pagan religions? Of 1,000 of years follow tradition. dukurikira iki? What should we follow? icyo twigishije n'ubwenge. The Bible and the Bible alone. Bible alone. The Bible Bibiliya and the Bible ndagira ngo alone. mbabwire wenda Imana niduha tuzabona ko kanya amateka y'abadivantiste mu 1844 byanditswe gutya ngo Bibiliya yonyine niwo murungu duhuza nta kindi kigeretsweho icyongerwaho ni umwuka w'ubuhanuzi ariyo mayerekwa ya Ellen G. White. ikindi gikomeye cyane ni amasengesho. ni ukuvuga twubatse ku rufatiro rw'ibintu bingahe? bitatu. icya mbere ni Bibiliya, icya kabiri ni amayerekwa. ni ukuvuga ibintu tudasobanukiwe tukabifashwamo n'umwuka w'ubuhanuzi, hanyuma ibyo byose tukabishobozwa no gusenga. niyo mpamvu abantu b'Imana bakwiye kugira ibihe byo gusenga igihe cyose. Paulo yaravuze ngo musenge budasiba, sibyo? mu Bitesalonike igice cya 5:17 yavuze ngo musenge ubudasiba. Thank you. So from church history is we had a saying or word, the Bible and the Bible alone, and anything added on that is only the spirit of prophecy and also prayer. So we had 3 custom foundational pillars of faith for the Bible and the spirit of prophecy and prayer.
noneho icyo dusabwa ni ugusenga ubudasiba. Ntugasenga waje hano ku isabato. And so today we are asked to pray without ceasing. Kuko gusenga kwa hano ku isabato gusa Uwiteka yavuze muri Yesaya ngo arabirambiwe. And so Ngo arabirambiwe. and so just praying on this on the Sabbath day is Isabato not gusa enough. yarabirambiwe. And so just Ahubwo praying on avuga the ati, Sabbath "Musenga is not enough. Ubudasiba. But we should pray every day without Reka ceasing." mbereke inzira. Let us look at something. The Mu way. gitabo cy'inama z'igitorero havuga ngo buri gitondo, ndetse no muri iki gitabo cy'inyandiko z'ibanze havuga ngo buri gitondo umugabo n'umugore bajye bateranya abana babo kugira ngo babazitirire n'uruzitiro rw'amasengesho ahoraho. And so in the book Counsels for the Church, it says that in the morning that the husband and wife should wake up to make a circle of prayer, as if a guard circle of prayer. Ngo nibwo Imana izarinda abana banyu bakaba. And that is how God should protect their children from anything. Ngo kandi na nimugoroba And even in the evenings, ntimukajye kuryama mudashimiye Imana ko uwo munsi do yabarindiye. not go to sleep with that praising God for that day, how He has protected you. Ngiyi inzira yo throughout the day. gutsinda. So this is the pathway of victory. Reka dusome isomo ryacu riheruka. And so let us read our last Imigani verse 30 umurongo wa 5 n'uwa 6. in the book of Proverbs, chapter 30, verse 6 to verse 5 to 6. Yeah. Ni ryo somo tugiye gusorezaho muri aka kanya tukaruhuka. Handitse ngo ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabo ikingira abayihungiyeho. Ntukagire icyo wongera ku magambo yayo kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Imigani 30 umurongo wa 5 n'uwa 6 ngo ijambo ry'Imana rigenza gute? Rirageragezwa. Proverbs chapter 30, verse 5 to 6, it says, "Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. And add thou not unto His word, lest He reprove thee, and thou be found a liar." Twabyumvise? Twabyumvise? Have we heard? None mfite akabazo gato. And so I just have a little question. Akabaza abantu bari mu iteraniro. I would ask those who are in the congregation. Niba aya magambo mwamaze kuyumva. If these words, you have understood these words. Ariko niba mwabonye mu ikinyoma. And so if you have seen what is a lie, do not follow it. Ariko se niba harimo ukuri. But if there was truth in there. Harimo ikinyoma simva aha hantu mutakimbwiye. And so if there is error in this word, I'm not going to go anywhere without you telling me. Nazagibwaho n'amaraso ya benshi. And so I'll be required of the blood of many. Ariko se niba ari ukuri. But if it is the truth, ni bande babihamya kugira ngo turebe ko bumvise ukuri. Who is it that accepts that this is the truth, and that we may understand that this is truly the biblical truth? Kumbe ntago babyumvise. Ni bande babonye ko ari ukuri. Who is it that understood that this is the truth? Niba ari ukuri rero. And so if it is the truth, tuvuge tuzina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Let us say praise God. Kandi tuvuge tutuye umunsi. And so let us say today, iti ngamba zanjye, inzira zanjye, my ways, cyangwa ibirindiro mfasha, or my doctrines, nuko ntazongera gukurikira imigenzo y'abantu. Is that I will not follow after the tradition of the people. Man's tradition. Nzayoborwa n'ijambo ry'Imana. I shall be led by the word of God. Kandi Imana ibimfashemo. And that God may help me. Ngo impeshe kugira amaherezo meza. That may help me to have a good end. Imana ibiduhe. Ibidusangize. And so may God share this between us. In Jesus Christ's name. Amen.